Evo nas ponovo na Minecraftu. Kao što vidite, krećemo na serveru ljudi. I danas je s nama Bojanja Osip. Dobro Bojanu, skači ti, 4, 2. Vidite ljudi, mi ćemo igrati izgleda Skyward. A, vidim te! Ja te ne vidim. A to si ti konju, ćao. Ćao, ja ću napraviti odmah most do tebe. Dobro. Počni! Serveru, ovdje su mnogo stvari, sad ću vam pokazati šta smo mi na... Ovo je najđenovskija mapa na svetu. Ja ću da umrem! Uj, znam ovo. Ljudi, ako želite da ubijete nekoga, ovako. Kako se to radi? Alo? Idem do tebe, okej? Okej. Isključi kilauru. Marš u pizdu materinu! Idem ja dole. Ti Pa, to konj, brat Bože. a koliko ti poena imaš? Ajde, Napiši nešto dole. 4 sata. Napiši nešto dole. Samo da uđem. The fuck? Ne mogu ući. Evo. Evo. Vidi koliko poena imam. Pro sam. Ne možete sa mnom Skywars. Ko igra na ovom serveru, niko ne može protiv mene, zato što sam ja pro. Kao prvo, Boja nije pro, a nije pro, jer nas nikako počiti. Server, kako nas neće razumeti. Bojan će to prevesti, pa Boja ne prevedi. Imam Nether Pearl! What's up, man? Šta sereš, man? Nether Pearl! Ne prevodi. Subio. Ljudi, mi imamo ja imam Ender Pearl. When I can do center. Hoćeš doći? Kako ćemo ih srokat samo? Bojane, jesi ti u centru? Pa. Jel te ubio neki? Ne, ali ja sam na ivici. Imam 21 zlatnu jabuku. Dana. Marš! Idem na centar. Tamo onaj sa vatreno. Oh shit! Oh, kako sam se usro! Joj! Ubio me! Koji konj, brate? Evo ljudi, Crkni za mene! sad ću. Jovan je preminuo. Ovo neki lik sam uđe u mene. Ja ne mogu da vidim ništa. Ajde. Aj, 3, 4, ultimate fight. Smo isti! Jes, mano, ti za tebe sam. A vidim te. Ljudi, vidite kakav skin imam. Smiješan. Ja sam Joker. Ono tamo je moja devojka, gledajte. Šalim se. To je neka kučka. Ljudi, ovo će biti Ljudi, ovo će biti posljednja runda, tako da navijam. Samo izašlo.
Mislim da ne smijem da koristim ovaj cheat. Dobro, ljudi, pošto mi ćemo da prekinemo. Još nešto se ti...